asilishayeleni izandla uchacho usebenze ngokukhulu uyikhandla lo muntu lo mcimbi ube impumelelo. Yezwa nje lenkulumo inokubhuqa igcwele nje imbuqo lenkulumo iyabonisa ukuthi lo muntu uyamhleka ukuthi bakwenza isilima bakuyuza bakusebenzisa ukuthi unqenqa abalandeli bakho ukuze lo mcimbi uzoba yilento le yabona. He was used. Usazoqhubeka nje abantu bemiyuze kakhulu abahleli bemcimbi ngoba is too obsessed ngomthandeni yabona. One of ama weaknesses kaMgodi iyona leyo nto le eyenza ukuthi ama vultures afuna ukufeed izisu zawo akuthole kulula ukuthi amuse yabona. Even laba abantu ababona besondelene naye leyo hlebe bemcimbi babona ngathi base side lakhe ocineka, ibona impela abamsebenzisa kakhulu, ibona abamyuza kakhulu ke la bengaboni. Bafika lapha kuye sebemtshena ukuthi hayi umbango wakho lo akeze undle zakazizwa usikhulu phambana nobhoko. Yazi benzelani? Badlala ingqondo benzela ukuthi yena engabe sacabanga lutho avela jabula. Ngithi bayazi ukuthi is too obsessed ngomthandeni enunenzondo yeqiniso ngomthandeni. Bayazi ukuthi mabenza lento ukuthi benze ngathi base side lakhe vele uzojabule afe. Mase kufika isikhathi la ukuthi khona bayamsebenzisa kuvele kube lula ukuthi bemsebenzise yabona. Ngoba bethi nje undle wakazizwa usikhulu phambana nobhoko bamshaya ngomqondo nalapha benzela ukuthi yena engabe salokhu ecabanga otherwise abone nje ukuthi yena ukusho ukuthi on the right track ke mayela ekhwapheni lapho yabona. Uma ungababuza nje ukuthi okay umthandeni ke usikhulu phambana nobhoko, mangathi umthandeni akasuye usikhulu phambana nobhoko benifinenze njani, bengathi inswi bengasazi ukuthi bazothini. Ngoba uma bengathi bayaphendula kusho ukuthi bengamele ukuthi beyi-expose besho ukuthi hayi no sifuna vuma ukuthi simuse, ngoba into abayifuna into abayizondela umthandeni ukuthi umthandeni is refusing to be used. Uyanqaba ukusetshenziswa, uyanqaba ukudayisa ngabalandeli bakhe. They so wish ukuthi ngabe usesandleni sabo kanje njengomgodi naye umthandeni manje uyenqaba.